Evo, sad će. Ništa od toga. Ništa od toga. Molim? Stara. Entschuldigung. Večeras ćemo gledati Ivu Gregoreča. Dobro je. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me. You know what to see. See a bad mother. Look at me. You know what to see. See a bad mother. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me. Know what to see? See a bad mother. Huh. Nevjerovatno. Reci mi Ivo, jesi koji put zaboraviš pa doma počneš glumiti? Dođeš u kuću pa ne znam, isfuraš se u policajca, pa legitimiraš doma, uzimaš podatke. Da, pa doma ja često i spremam uloge, znaš. Da? Da. Na probama to onako nekakav kostur napravim, onda ja doma to radim satima, danima, tjednima, dok to ne krene. A kak se to radi tjednima? Ne razumijem, šta radiš? Sjedneš, skoncentriraš se ili kak se to radi? Pa to bi trebao pokazati, znaš, malo je komplicirano to ispričati. Jer veliki je proces kad se radi neka uloga i jednostavno ne možeš ti to objasniti. Kad mogao objasniti, onda to ne bi bilo ni zanimljivo. A dobro, reci mi, većina dobrih glumaca se kad odluči za režiju. Da, zašto ti galami? Ja isto trebam galamiti. Da, ja ti galamim jer čini mi se imaš premalo uho. A kakve ljudske osobine treba imati glumac? Glumac? Da. Osobine ljudske? Da. Ovako. Posesivan, zavidan, tašt i narcisoidan. To ti je ono... A vrlina? Pa to su i vrline ujedno. Jer glumac bez toga ne možeš. Kako ćeš glumiti ako nisi... A jesi ti takav? Zavidan, normalno. Zavidim svakom mom kolegi ako napravi dobru ulogu, čovječ. Ja onda zavidim od ljepote, razumiješ? To je druga vrsta zavidnosti. Da, tak ti to. Bok. Gdje ćeš? Na poslu. Čuj, dođi sutra ono što smo dogovorili. Šta bi ti mogao raditi osim glumačkog posla? Šta? Ništa. Zašto? Pa šta ništa ne znaš? Ne znam ništa drugo raditi. Kad bi se rodio u sljedećem životu, u stvari, bit ću ribar. Znači, ribar. Zašto ribar? Pa volim ribolov, more, rijeke, planine, livade i tako dalje. Kila ribe 500 kuna. Znači 7 uloga si glumio 6 filmova ove godine u Hrvata. Pa jesu li ostali glumci ljumorni? Gdje god tu pogledaš film uvijek Ivo unutra. Pa ne, pa i oni su tu sa mnom, nema nikakvih problema. Oni neće bez mene raditi. Ko oni? Glumci. Koji glumci? Ne kužim to. Svi. Jel ti imaš nekakve veze sa režiserima ili kako to da uspijaš? Ne, glumci inzistiraju, ako ja ne igram, neće ni oni. Ej, sokole, ti siva da su me
Ivo, je li istina da se vi ovako volite opustiti glumci inače? Ne. Ne, ovo je rekvizita, ovo nema veze. Jesi kad zavirio čašicu? Molim? Jesi kad zavirio čašicu? Da je Pređu zna da nikad. Pitanje Ne bi on Jesi zavirio šta drugo? Ne, svi misle glumci piju, ono, nema veze. Ovo su stavili, ovdje se ostavlja ambalaža. Mi smo slučajno sjeli ovdje i... A šta mislite o štrajku u Badelu? U čemu? Šta mislite o štrajku u Badelu? Pa ja mislim da je to u redu, ali on bi to mogao bolje znati, on je njihov spomeničar. Badela. Nosite spomenice Badelove, jel li? Da. A Pređina će biti bista u dvorištu. A tamo je parkirana cisterna moja. Šta bi on još mogao raditi, to si glume? Pa je on, seljak bi mogao biti odličan. Točno. Odličan seljak. Poljoprivrednik. Ne, poljoprivrednik, baš seljak. Kako ovako vas trojica glumci, jel? Tašti. Kao tu se družite, onda po ćoškovima vidi ga kak je loše odglumio. Nema šta po ćoškama, ja ću javno reći. Pa evo reci javno, sad Evo, je ja ću reći javno. Ivo je spodoba jedna glumačka, ljudska i moram reći da zadnjih par godina, koliko ga ja zapravo malo intimnije znam, ne mislim na seksualne odnose, nego na druženje. Dosad im vrati s tim filmovima, znaš. Nego dosad. Drugo, lako. Ali ne možeš više, ti upali televiziju, eto ga. Odi u kino, eto ga. Otvoriš konzervu, evo ga. Jedino je sreća da ti filmovi kratko igraju po Ko kinu. tebe gure? Imaš ti neki lobby? Ima on Vi se lobby govori o koji hercegovačkom lobiju, Mi malo o tom... stojimo stalno iza njega. Ja sam već rekao, nijedan glumac neće pristati raditi film ako mene nema. To nam je svima rekao i stavio zadatak i rekao je slučaj, ako me nema tamo, odbijaj. Tako je to. Onda prijeti se i... Jel hoće nazad po noći poklop slušalicu? Da. Ivo Gregurević, Vaterpolist. otkud je on? Pa ja mislim da je odavde. Odavde. Da, iz Orašja. Kako je on počeo s vaterpolizmom se baviti? Pa ne znam točno, ali ja mislim da je vaterpolist. Pa dobar je glumac, izuzetno dobar. U svim filmovima se pokazao kao dobar glumac i majstor svog posla. Ništa više i dobar čovjek. Znam da je dobar čovjek, da je odavdje s naših prostora, da je glumi u hrvatskim filmovima. Da, pa najviše gledam njegove filmove, najbolje. Sad znam da je ove godine dobio neku nagradu u Puli na filmskom festivalu, a mislim da je i prije zaslužio. Malo je ovako kao on, možda Fabijan. A išli smo zajedno u osnovnu školu. I dobro mu i familija i sve. Imam jednu veliku pohvalu za njega, jako je vezan za ovaj kraj, što je jako fino. Vezan je za svoj, ipak on živi u jednoj metropoli, mi smo jedna mala sredina, ali on je jako vezan za svoje rodno mjesto, jako mi je drago. Dosta puta dođe kad se recimo peče rakija, ovako sjedi sa nama, razgovara. Što ja znam, uljudan čovjek, kulturan. Kao što znate, ja sam predsjednik jedne male republike Peščenice koja graniči sa Hrvatskom. Svjedok Željko Malnar, Ivin prijatelj iz Zagreba. Divio sam u selu još kao mladinac, kada je Ivo kao partizan čitave čete Njemaca. Ne samo da ih je zarobio, nego ih je i mučio. Ne znam u kojem tom filmu je bilo. Poslije smo mu se divili ko ustaši, a u zadnje vrijeme divimo mu se i ko kriminalcu. Mislim da je bilo puno uloga gdje je Ivo pokazao da kad je neko perfektan glumac, da nije važno što glumi. Pa ja vjerujem Malnaru, on je to iskreno rekao, da je vrlo teško, vjerojatno, njemu je teško priznati da je neko bolji od njega u bilo čemu. Sean Connery i on su najviše uspjeha postigli u tome. Da, ja i gospodin Connery smo najbolje financijski prošli u ovom našem poslu. Traume iz djetinjstva Ivo vuče zato jer nije niti visok kao ja, a boga mi ni zgodan. To se sad zapravo ispostavilo, to ga muči. Malnar je ružan, a njegova visina još potencira tu nezgrapnost. Pa njegova mana jedina je što ima nogu 45 i ne bi vjerovali, valjda je to ostalo zato što je sa sela. Nakon 2-3 sata hoda njemu smrde noge. To me jedino
malo smeta i to mu je jedna karakteristika. Inače, čovjek je pametan, drag, mislim, muzika kao čovjek. Jedino što me smeta kod njega najviše, to je nekakav neugodan miris nogu njegovih. Znam kad smo šetali, nešto hodali smo, planinarili, jako mu smrde noge. To je strašno, ne znam kako to spriječiti. Ženi je vrlo teško da osvoji Ivu. Za to je treba, ja mislim, više od 5 minuta. I Ivi se, nažalost, to dešava čitav život. Ali mislim da kad dođe u zrele godine, kada se okrene kritički prema svom životu, da će tada naći to svoje drugo ja koje svi muškarci traže. Jer kao i mene, i Ivu je rodila jedna prekrasna majka. I mi svi tražimo mamice u životu. Moram Malnaru bar na jedno pitanje ne odgovoriti, odnosno ne komentirati. S koliko godina si prvi put išao u kino? Pa ne sjećam se točno, mislim da sam imao 7 ili 8 godina kad sam gledao prvi film, ali ne u Orašju, nego u Donjoj Mahali kod mene. Kod mene vani na zidu od škole. I prvi film je bio kako se zove? Znam, Svoja tela gospodar. Tako je. Kad si prvi put odglumio? Bilo pred roditeljima, bilo pred djevojkom? U školi negdje isto, prvi razred osnovne škole. Bio sam zaljubljen u jednu učenicu koja je bila u mom razredu i to je trajalo do gimnazije dok nisam otišao. Čak sam i onda bio zaljubljen u nju, ona uopće to nije znala. Vjerojatno, možda je nešto naslučivala, ali nikad nije bilo mogućnosti da joj to priopćim. Evo, ti si jedan ovak zgodan muškarac, a s obzirom da si glumac, sigurno imaš i dobar tekst s kojim možeš svakoj ženi prići. Je li istina za tebe i Mirjanu da ste bili u vezi? Molim? Dobro, ali nije sad bitno Mirjana, ali recimo sa Severinom se pričalo nešto da se dobro je, vezi. mislim, što smo dogovorili, dečki? A moram te to Mislim, ovo pitat, se ne? ne snima, ne? A Dubravko Ostojić s njom si već dugo, jel? Dogovorili smo da nema provokativnih pitanja, tako? Nemoj se zezati. Pa nije to provokativno. Daj, prekini. Recimo, Ljiljana Cerovac... Daj, prekini snimanje, čovječe, šta ti je? Pa s Ljiljana Cerovac... Što smo dogovorili? Daj, nemoj... Daj, prekini snimanje, ajde. Ajde, to ćemo nastaviti. Oh! Što si uopće našao na meni? Pereš se, čista si jebih. A s obzirom da imaš bogato filmsko iskustvo, sigurno prepoznaješ glumačke talente u nekim drugim profesijama, recimo kod političara. Canjuga, odličan. Canjuga? Odličan glumac. A ko je još ovak talentiran? Pogriješio je profesiju 100%. Pa ne znam, ima i dosta. Među političarima uglavnom moraju biti glumci. Kako će drugi raditi? Kako će raditi? Dobro, a u drugim profesijama gdje još ima osim politike glumljenja? Pa mislim da svuda ljudi. Ljudi su rijetko jedino kad su sami negdje u sobi u 4 zida, onda su privatni. Inače glume strašno. Gdje god izađu u birtiju i u kazalištu kad gledaju predstavu isto glume. Ja recimo glumim da spavam kad sam u kazalištu. Ko je tebi najsimpatičniji političar? Koji bi volio ovako odnosno na piće i reći, evo, popi i zagalami sa mnom. Političar. Pa ne znam je se Spajić još bavi politikom. Ne znam, pitat ćemo. Dečki, vi tu s nama ste prošli jedno 10 kilometara. Jeste vi htjeli šta pitati gospodine Ivu ili trebamo mi šta platiti? Šta je problem? Bog. Smo ostali dužni nešto? Šta? Ne treba, ništa niste ostali dužni. Tako, samo da vidimo gospodina Ivu, vidim ga preko televizora. A, vi ste išli, gdje ste bili? Nismo ga osobno upoznali. Evo, sad prvi put da vidim gospodina Ivu. Uživo i? Jel manji ili veći nego što ste mislili, ljepši? Pa nakon mi dođe mlađi preko televizora kad ga gleda. I obrnuto. Kako, kada? Ne sad.
Jel bi se vi mijenjali s njim za posao? Šta vi radite? Vi naplaćujete... Kako ne bi, kako ne bi. Vi naplaćujete karte za park odmah. Odmah bi išli da glumimo kakve. Jel svi džorove? Ljubavne scene, da. Vi bi ljubavne scene, a? A s kim bi od hrvatskih glumica ovako? Voli glumiti ljubavne scene? Koja bi ovako bila? Na sve su mi dobri. Sve su dobro. Znači, bez razlike, mi nismo probirljivi ljudi. Svaka vlada. Ne, vođa spava s kapom. Jesi li ti svjestan da si ti postao živa legenda? Šta je za tebe ljubav? Razlog zbog čega čovjek živi uopće. To je nešto najljepše na svijetu. Koje su tvoje ljubavi u životu? Pa, puno ljubavi. Evo, na primjer, prema ovoj rijeci. Najljepše na svijetu. Prema ovom kraju, prema ženama, prema prijateljima. Šta možeš reći o svojoj obitelji? Pa, vrlo stroga obitelj. Po mom sudu i vrlo poštena. I to je bitno za odgoj da u toj strogoći ima također neke tolerancije nenadane u nekim situacijama. I naravno čovjek ako odrasta u takvoj atmosferi onda se i prilagođava u životu i pokušava taj sistem te strogoće, iskrenosti i ljubavi širiti dalje oko sebe. To govoriš o svojim roditeljima? Pa to si me pitao. A tvoja obitelj? Pa sin mi, Marko mi je sad u vojsci, u Čapljini. Koliko nema, 20 godina, jel? 20 godina. On ima svoj sistem života, svoj sistem razmišljanja. Ja ga pomalo usmjeravam u one stvari za koje mislim da on posjeduje. I eto, negdje se nalazimo. Slušamo se. Šta on kaže na tvoj posao? Pa uglavnom, kao i svi ostali, nema veze u kojoj smo je vezi otac i sin, on to promatra kao veliki kritičar iz publike. Dite, ćaćino i materino. Odakle ti ovdje? Iz škole. Kako ti je ime? Mulčić Ermin. Ermin. Ajde, Ermine, da ti stric kupi kolača. A bila je jako stroga, znaš. Da? Jako stroga. Jer baš nisam bila stroga. Kako ne? Bila dobra. A to je dobro. Ja bila stroga sam prema onome što ako radiš, ako da ne velja. Je li bio zločist? A nije. Slušao je. Možda jedno 3-4 put bio je od mene malo da sam ga udorala, nije više. A jeste gledali koji film od Ive? Jesam ja, kako nisam gledala. Gdje je tu u kinu, jel? Ja, i tamo sam u Zagrebu. I šta kad pogledate film, šta onda? Predstave. Pa uglavnom na predstavama komentira na glas. Znaš, ono što je se ne sviđa, ona na glas to komentira. I to je super. Tako je i počelo kazalište. Ili još što ne nosi trulo voće pa da baca na glumci, znaš, kad nešto nije u redu. I kada vam se najviše Ivo svidio, u kojem filmu? Pa kome filmu svidio mi se kad je bilo... Ovaj sad zadnji, a? Ja, uvijek je bio. Jest bio film. Jeste, ali sam rekla, sama sam. Onda sve je za uselu. Sve zvoni telefon. Gledaš li? Možda spavaš? Ne spavam, rekao gledam. Cijelo selo na noge dignete, a? Ja, odmah, čak i udarac. I šta kažu komšije? I šta, eto, svi, sutra dan nema mira. Sad sam bila u bolnici i kad je bilo prva. Veliki sto kritičari, znaš. U bolnici kad sam bila sam trepila sam se kada je bilo film. A ja onda u bolnici, mene pitaju si gledala, joj, već ne mogu, rekao, ma nisam, gdje ću gledat tamo, niti imao televizije, ni ništa, nisam kod kuće. I tako. Joj, Ivo što vi s mene poradište, pa zar tako da ja... Pa Ivo, već samo može bija se gledati. To je gotovo. Samo malo, da pitam, čekaj, samo malo. Ne, gotovo. A htio sam spitat za Ivu, ko majka, šta bi još mogao promijeniti, doraditi? 5 minuta je dovoljno. Preko 5 minuta tražiš honorar. Nemoj ti majku šutkavat, ona bi htjela reći. Tražiš novce. Ovo je bilo besplatno, sad bi oni još. Pa neka, ja ću platiti. Dovoljno, nećeš ti platiti, oni trebaju platiti. Oni, Božja majko. Ovo, nije to lošo.
Stop! Zaradim ja. Jel ima tu, šta je sa glazbom, gdje je glazba? Ovako, najzgodniji političari na mojoj top listi su sa 480 bodova Prkačin, drugo mjesto 892 boda Spajić i na prvom mjestu naravno 2.896.485.282 boda Željko Malnar. Od traga. Ne. Fabijan Šovagović i Tim Rot. Grozno. Krasno je u Hrvatskoj. Ne, 7 veličanstveni. To su moji prijatelji, uglavnom većina moja generacija školskih klupa. Izgledaju malo starije nego što jesu, za razliku od mene, jer su se puno potrošili u životu, ja se čuvam. I radili smo jako zanimljive stvari dok smo bili klinci. Mi ga zahvalimo, a bilo je tu puno malo onih dječjih ljutnji. Znam kad mi je simpatiju preuzeo. Pa da, u drugom razredu osnovne škole imali smo jednu kolegicu, prijateljicu koja je bila jako lijepa. Pa uvijek postoji tajnost, hvala Bogu. I mi smo kao klinci patili za tom djevojčicom, on je bio uvijek fakir, pa je on mnogima nama zagorčao našu simpatiju. Zadovoljstvo, pa nam preuzeo simpatiju. Pa smo mi čak par dana smo u školi zbog toga išli. Bilo je puno patnje. A bio je fakir na tim stvarima. I sjećaš kad smo ukrali štafetu? Kako da ne? Što je kad se prije nosila štafeta, pioniri, ne? Da, jednom smo prilikom imali... I mi smo raspoređeni bili svaki po 300-400 metara, dvojica. I onda smo ja i on imali štafetu negdje tamo kod groblja u Gorskog. I nama su predali i to je nama bilo jako lijepo izgledalo, neki kipić lijep i drveni. I mi smo pojurili prema Orašju dalje i bili su mi kako trčimo polako, komentiramo kako da vi ovo maznemo, ovo je lijepo, znaš. I mi u kukuruz zbrišemo i štafeta nije došla u Orašje. Čekaju ovi općinari, trebaju držati govor, štafeta se donosi. Nema štafete pola sata. I onda je bila panika, milicija bivša je to počela organizirati. Šta je bilo, gdje je nestalo? I uglavnom štafeta je nestala. Mi smo to negdje u nekoj šupi sakrili tamo ispod krova i vratili se normalno natrag na svoje mjesto gdje čekamo štafetu. Milicija je obilazila, gdje ste primili štafetu? Nismo, nemamo veze sa štafetom, uopće nema nigdje ništa. I na brzinu su oni nešto iskombinirali, nešto od drveta je to nešto iskresano, tako da je ovaj općinar, ne znam ko je to kao govorio, držao nekakav predmet koji nije bi imao veze sa štafetom, nego je ovako malo skrivao. Zato je vezana isto anegdota, dečko koji je morao da preda štafetu na Srčanoj Bini, toliko je bio uzbuđen da je došao i rekao, držite ovu drvenariju, već mi je svega dosta. Što misliš? Imam li ja premale grudi? Pa, meni se kod žena naročito sviđaju lijepe grudi. Svjedok Ilija Benković, Ivin prijatelj iz Orašja. Pa evo je sasvim običan čovjek, jednostavan, skroman, komunikativan, društven. Što je najbitnije, nije mu udarila slava u glavu, nije iskompleksiran svojom popularnošću, tako... Pitanje. Što se iza svega krije? Ja sam stanovao u studentskom domu u Cvjetnom naselju i on je često puta dolazio po mene govoreći eto kako idemo na zabave. Međutim, nakon kratkog vremena ja sam skužio zbog čega on mene zove jer imao jednog starog Opela koji je često puta crkavao na semaforima. Tako da sam ja svaki puta na semaforu njega morao gurati. Već prvo guranje je bilo tamo negdje na križanju kod Vjesnikove zgrade i još 10-ak naredni tijekom večeri. A svaki puta kad bi ja ušao u auto, on bi govorio šta mu je, ne znam šta mu se to dešava, jučer je bio na generalki i tako dalje, međutim ja sam znao da od generalke nema ništa,
da on mene zove samo radi guranja. Ne, auto je bio ispravan. Samo sam ja rekao da je neispravan. Uglavnom smo se uvijek tako vozili. Kad god bih htio besplatnu vožnju, morao je gurat auto da upali. Ovo je bio čest gost kod nas za vrijeme rata i jednom prigodom tako sjedli smo do rani jutarnji sati u jednoj diskoteci. Teme su bile paklene kao i vrijeme, razgovaralo se o ratu i svako od nas je imao bar po jednu bombu u džepu. I u kontekstu razgovora iznenada Ivo je naglo otvorio limenku od Laškog i bacio je na pod i viknuo bomba. Mi smo svi polijegali na pločice, porazbijali se, on je ostao sjedeć na stolu i smijao se. A, da, to je bilo zgodno. Svi su popadali. U svibnju 1995. godine, kada su dnevno na Oraš i okolna mjesta padali 10.000 granata, Ivan Grigurević je interesantna stvar gradio kuću u svom rodnom selu. To je teško opisuju da ljudi grade kuću, da tolike granate padaju okolo i svi su mislili jednostavno ili se on otkačio ili da stvarno s njim nešto nije u redu. Međutim, Ivo je uvijek vjerovao u ove ljude, u obranu ovog prostora i bio je u pravu. Pa je, to je točno. Oni su vjerovali i u mene. Evo, kada ovak sad pričam, sad smo ove lijepe teme iz djetinjstva, ali stvarno me zanima kako ste uspjeli to Orašje obraniti? I da se snalazi. Carugi može sam njegov narod sudit. A kad narod bude sudio, onda ćemo pitat ko će sjest na tu klupu. Interesira me kako svaku ulogu odigra, koju je odigrao do sada, odigra tako vjerno, uvjerljivo, upečatljivo kako hoćete. Pa ne zbog toga da bi bio dobar, nego iz straha da ne budem loš. Kada će snimati film u Orašju? Eto bih ga pitao. Inicijativa potječe od mene, naravno. Ja sam to već izložio. A što se tiče novčanih sredstava, što je najbitnije u stvari za realizaciju jednog filma, jer bez toga ne može. Naravno, ne govorim o ovim bitnim stvarima našim, koje će uvijek biti u redu. Županijsko poglavarstvo i općinsko poglavarstvo naše, ja se nadam da će izaći u susret i eto krenut ćemo u skupljanje novaca. A sad za koje vrijeme to ćemo vidjeti. Pa
Moje pitanje bi glasilo, mislim, što misli o zavičaju i, mislim, o svojim sumještanima. Bilo bi interesantno da nam kaže ovako. Mi ga cijenimo, a sad koliko on nas, to je druga stvar. Sve najbolje, to su tvrdoglavi ljudi koji imaju strašnu energiju i sve nedaće u ovom napaćenom kraju su uspjeli izdržati. Pa evo, hajde, kad ćete se vratiti ovam, ali skroz? Pa ja nisam ni otišao odavde, ja sam tu, ja sam samo privremeno u Zagrebu, tamo radim, tamo sam na privremenom radu. Da li pamtiš svoje školske kolege s kojima je išao u osnovnu školu? Kako ne, evo, tu je bila škola stara, sad je napravljena nova. To su bili lijepi dani. Tu smo počeli igrati i snimati filmove, kako smo mi to govorili. Ja mislim da je evo, što se tiče filma uradio u hrvatskim okvirima dovoljno i da je vrijeme da lagano sabere svoja djela i da ide u mirovinu. I da otvori ćevapnicu. To mu je želja od malena. Imao bi sigurno najveći pazar, jer normalno da bi mi dolazili kod njega, ali te ćevape, bez obzira da li su dobri ili ne. Onda ćeš mi dati nekakav prostor, valjda. Rekao sam, pravi recept ćevapa. Evo vidite, lepinja se prelijeva sa juhom, koja se specijalno napravi za preljev, takozvani, od goveđeg repa, janjećih mišića iz glave i junećih iznutrica. To se lijepo napravi juha i s tim se prelije somun i stavi se gore na ćevape. Sastav mesa je isto vrlo bitan za ovakve ćevape, najbolje kao što sam rekao. Naravno, Neđo, šef, gazda ove najbolje ćevapdžinice neće otkriti tajnu i najstarije ovdje u Posavini. Naravno. Dalje, luk se izreže na sitno, kao što vidite ovdje. Malo se nasoli, umota u pređenu krpu i istuče drvenim batom. I taj se luk onda stavlja u somun, koji je ovdje preko ćevapa, tako da poprimi malo mirisa, arome. I servira se u metalnim tanjurima sa metalnim vilicama. Zašto baš metalnim? Pa zbog štosa. U koje godine ova ćevapdžinica? Ima jedan 50 godina, kako postoji s koljena na koljena. Čekajte, vi 50 godina pečete ćevape? Ne ja, nego moja baka, pa mama, pa tata, pa smo onda sam ja i moj pokojni brat koji je poginuo u ratovni, pa onda djeca sada, oni... Obitelj? Da, s koljena na koljena. Pa zar vam nikad nije dosadilo peć ćevape? Nije mi dosadilo nikad, to je, volim taj posao, volio sam kao i svi drugi. Dakle, najbolji ćevapi u Bosni i Hercegovini i šire su ovdje kod Baće u Orašju. Evo vidite, ovo je mala porcija ćevapa, dakle 5 ćevapa, pola lepinje sa lukom. Zašto sam uzeo malu porciju? Jer mi je to ostalo navika iz djetinjstva, budući da smo ja i moj prijatelj često išli u kino ovdje u Orašju, bilo je tamo staro kino, i nekako bi skrpili novaca za 2 ulaznice, ali za ćevape koje smo isto tako voljeli kao i film, nije bilo. Onda smo naravno podijelili, kupili bi malu porciju ćevapa koja je koštala kao 1 kino ulaznica, a za ostatak novca kupili bi drugu kino ulaznicu i na nju se prošvercali obojica. To je bilo i Vuk City ko za cijelo. Eto tako. Ćevapa i kino. Evo vidite kako to odlično izgleda i tako smo mi dijelili 1 porciju ćevapa i 1 kino ulaznicu. A koliko sad? Sad je to ostalo? Sad ne naručuješ cijele porcije nego pola? Da, sad naručim 6-7 malih. Luca ist ein Vegetarianer. Isst keine Tiere. Nicht wahr, Luca? Ja, ich nicht Tiere fressen. Nicht. Najbolja pića. 3. mjesto rakija. Domaća, ovdje iz Orašja, 100 bodova. 2. mjesto rakija šljivovica domaća iz Orašja, 200 bodova. I na 1. mjestu, naravno, domaća rakija iz Orašja, 300 bodova. Recite mi, gospodine, Ivo mi cijelo vrijeme priča da je on neki ribar. Kako je on glumac, ja mu ništa ne vjerujem. Gdje je zapravo prava istina? Pa Ivek voli mnogo na Savu da ide. Počesto ga ja vidim osobno.
na saju ovako s nekim prijateljima. Pa voli tako da lovi, ali slabo što ulovi. Kako slabo? Slabo što ulovi. Pa većinom od mene nešto tako uzme pa se fali, šta ti ja znam, tu po općini, po Zagrebu i šta ti ja znam. Pa dobro, bilo je slučajeva kad sam one male dvije ulovio, kupio pa sam skvalio ono, znaš. Pa dobro, nije to uvijek. On je profesionalni ribar, inače pa evo, sad smo tu, na ovome se puno, koliko je tona se ovdje izvagalo? Za ovu godinu, mnogo. Ne, imam ja, znaš, ono, ulovim ja veći komad, onda kad on ne ulovi, ja njemu prodam. Da, onda bi ja to utržio, onda mi to nekako plastiramo. Danas ću ja ići u ribolov. Pa ću probati, ako ide, ja nikad nisam otišao da nisam nešto ulovio. Pa ja ću da utržim, onda ćemo neko vajce ga možemo ispeći bez same. Smuđ, šaran neki, ako bude, ja ću ti doći pa ćemo to popola prodati. Bez problema. Vi lovite, ja tržim. Kerekeš bi morao gledati ovu emisiju. Jedan moj prijatelj glumac iz Varaždina, ja se nadam da ću nešto uloviti pa da vidi kako se lovi. Malo nešto nek nauči. Pa puno sreće, ješće li sonu? I tako, evo ga Ivo, uhvatio si ga. Ima, čekaj, polako. Ideš, vidi ga je. Polako. Opa, Pazi, samo da ne pobjegne. Pazi, daj brzo. Ideš, Ivo, svaka čast. Od glave, drle, od glave. Hop, daj. Ne mogu granje. Od glave, jebate. Čekaj. Drži ga. Ideš. Bravo, Ivo. Svaka čast. Ideš, buraze. Čekaj, ima sigurno jedno 5-6 kila. Pravi je. Lako tebi kožni jako imat kada ovakve primjerke loviš. To na ribarnicu odmah. Ujebate. 100 maraka. Dobro je. Šta je to? Ko je to riba? Šta je to? Šaran divljak, to je najkvalitetnija riba. Divljak? Na svijetu. Evo kerekeš, pogledaj. Dobro je. Aha, to je vrsta sladoleda, jel? Može proći. Dinamo. Naravno, apsolutno. Zna se. Bog. Bosna i Hrvatska. Čizme s mamuzama. Hrvat. Pa evo, tu smo kod mog prijatelja iz djetinjstva, jednog od mojih najboljih prijatelja, Pjera Đojića, Peru Bilkića. Vrlo zanimljiva, karizmatična osoba, puno smo prošli zajedno u djetinjstvu i vjerojatno te naše igre su bile veliki razlog zbog čega se ja bavim ovim poslom kojim se bavim. Odličan je glumac, dobro je igrao u mojim filmovima, odnosno našim koje smo zajedno radili. Bilo nas je 7 uvijek zajedno, 6 do 7. I to je bilo nešto najljepše. I mislim da mi taj dio života daje inspiraciju uopće za ove sve moje uloge koje radim sada. A šta ti crpiš iz djetinjstva? Koje lijepe stvari? Sada se vraćamo na tu igru, sjećanja, najljepše igre, najljepša druženja, najiskrenija. Dobro, to se događa često, to nije problem. Dobro, preživjeli smo? Ovdje smo u ovoj sobici također igrali. Čekajte, vi ste živjeli ovdje, jel? Da. Koliko ovdje ima kvadrata? Pa šta ima? 4, 12, 13,5 kvadrata prilike ima. Tu ste živjeli, koliko dugo? Pa boga mi... Cijeli život. Cijeli život. A koliko, vi i? Ja, žena i 3 djece. Ja sam ga naučio baciti noževe. Koga? Mog prijatelja. I uvijek sam bio brži na potezanju pištolja kad smo igrali kauboje. Opa!
To su bile te dječje igre koje su vjerojatno Nisi baš nježne igre igrao, balet i to. bili temelji za ovo čim se bavim. Hoćeš ti probati? Ne bi fala. Ali možeš ovako izokrenuti, znaš, ovo. Čuj, a čemu služi ta igra? Čemu služi to zabijanje noževa? Koncentraciji. Možda agresiji? Ono, znaš, ispucaš agresiju, onda se mira. Ne, koncentraciji. Moraš točno na centimetar otići do određenog mjesta i točno u točku pogoditi koju želiš, vidiš. Ideš. Čuj, po ovome bi si rekao da si više sklon glumljenju u akcijnim filmovima. Opa, nemojte se sekrenuti tu oko mene. Evo vidiš, na primjer, što je dječja mašta. Kad smo gledali Rio Bravo u Orašju, onda smo sutra podijelili uloge i igrali taj film cijeli ponovo. I gospodin igrao, jel? Normalno, pa mi smo prvi. A ovo su nam bili pištolji. Aha, da je pokažeš. Znači šta, rašlje od... Najjednostavniji izum, koš i onda smo tu stavili negdje u hlače i onda smo potezali pištolje koji je bio najbrži, zna se. Kad probamo ko nekad, a? Pa ajde, uzmi si oružje. I ako ne budeš ono opravdo, vjerujem da ćemo ponovo na dvoboj da izađemo, razumiješ me? Ako si kukavica, nećeš doći. Ali ako dođeš, možda ti oprostim za one tvoje greške što si činio. Dobro, nemoj ti tako ozbiljno pričati jer ovo nije toliko ozbiljna emisija da ne bi došli u konflikt. A ako želiš neki dvoboj, možemo i sad ovdje u tvojoj kući. Slušaj, ti znaš da se toga nisam nikad plašio. Razumiješ? Ali ja hoću, razumiješ, da dođu i oni da se vidi. Razumiješ? A ne da ti meni pričaš onako po strani, ja sam ovo, ja sam ono napravio. Razumiješ? Pa bio sam uvijek brži u izvlačenju pištolja, apsolutno. To je točno. Ne zanima mene tvoja pištoljarija, apsolutno. Nego što? Ja hoću samo da se zna, da dokažem, razumiješ, a ne ti meni tamo odeš posle, pa pričaš ovo, ja njega ovako, ja njega onako, razumiješ? I kod one male što si mi, razumiješ, napakova, razumiješ li? Da ona mene izbjegava. Dobro, to ti više sad možeš pričati svoje nekakve stvari koje uopće nisu točne. Stvari, da se razumije. I nemoj da se svađamo, mislim, mi došli smo tu kod tebe da snimamo emisiju, da malo porazgovaramo o našem djetinjstvu, sad ti počeo nešto ozbiljno. Šta da ti? Slušaj, mi jest da smo dobri, razumiješ me, ali to mora jednom da se riješi, nemoj da se zajebavamo. Hoćeš da se riješi? Da, pa šta bi? Ej, dječki, čekaj, šta? Pa, snijamo ljudi, pa šta mi ljudi? Čekaj sad, mislim. Vidiš, tu su ljudi, razumiješ me, jer mi ostajemo prijatelji. Meni je važno samo, razumiješ, da ti vratim ono, razumiješ, dobro. one cure. Evo, to je bila jedna scena iz filma koji se zvao Ponoćni jahač. Da. Davnih 60. godina. Tako je to počelo. Ajde reci, jel ti ja izgledam ko neko iz koga se može praviti budala? Ne izgledaš. Najmrži odjevni predmeti su mi na 3. mjestu rukavice, na 2. mjestu kapa i na 1. mjestu, naravno, čarape. Nogomet. Nisi od onih fanatika. To je bila davna ljubav moja kad sam igrao nogomet. Ono vrijeme Irović, Šikić, Matuš, Lipošinović, Šantek, Šanglin, Jerković, Perušić. To su dinamici stari. A inače kod mene u Donjoj Mahali, moje selo se zove Donja Mahala, tamo je klub se zove Dinamo, nogometni klub. Bila je jedna gostionica u moje vrijeme kad sam bio dijete. Gostionica jedna se zvala Dinamo, pekarnica se zvala Dinamo, slastičarnica Dinamo i uglavnom sve ove, nekakav dućan je bio, isto se zvao Dinamo. Znači obećana zemlja? Apsolutno. Ko ljudskoj profesiji je najsličnija gluma?
nema slično. Nema. Nema, ovo je najgori i najbolji posao na svijetu. Zašto najgori, zašto najbolji? Najbolje je u trenucima kad napraviš dobru ulogu. Onda je to užitak koji se ne može opisati samo za naročito u kazalištu. Takav užitak koji osjećaš u trenutku kad igraš predstavu i kad vidiš da publika uživa u tome. Da je svaki tvoj pokret, svaki uzdah, svaka riječ, da je u publici i da se možeš igrati s tim likom na sve načine koje ti u tom trenutku smisliš, onda je to najveći užitak. A najgori je posao kad napraviš lošu ulogu. Kad nešto ukrao u životu? Pa ovaj sladoled što je Ale govorio. Kantu sladoled. A poslije toga? Ukrao sam neke stvari od velikih ljudi, velikih glumaca, velikih redatelja koje su mi pomogle u mom pozivu, a također i od prijatelja, prolaznika, slučajnih. Promatrao sam i krao sam njihove nekakve karakterne osobine i neke stvari koje su me se dojmile i upotrebljavao u svojim ulogama. To mi je najveća krađa i to non stop radim. Vjeruješ u zagrobni život? Ja vjerujem u nešto lijepo što se zove božanstvo, Bog. Da on koordinira sve naše loše i dobre stvari koje radimo. Odnosno ne da koordinira, nego da prati i da u tome sudjeluje na svakom mjestu i svagdje. A sad naša je odluka kako ćemo mi to sve isposlovati i završiti svoj život. Brzo javim podršku. U ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen. Bože, hvala ti na ovim darovima. Jesi se kad zagrcnuo od raketine? Da ponovim pitanje iz jedne od prethodnih emisija. Ne. Ne? Kako to? Čekaj, ako si ti tu iz Bosne, a jesi, onda vjerojatno imaš, prvo voliš popit, pojest za galamit, a s druge strane negdje imaš čakiju. Ne nosim. Ne? Ne nosim čakiju, iako je to simbol Bosanaca. To ni sami kažu. Sad, da li je... Pa je, ali to je samo za špek, za slaninu i kobasicu. Aha. Kad se najviše u životu razočarao? Ne sjećam se. Šta nikad si nisi razočarao? Pa jesam ali sad najviše, najmanje. Razočaram se često u ljude koji izgube svoj integritet, koji nisu ono što jesu, nego igraju nekoga drugo, ne na sceni. Mi možemo to raditi, ali u privatnom životu kad glumiš nekoga koji ti nisi, onda to je malo mučno gledati i biti prisutan u takvom društvu. A događa se puno puta. Kaj prvo pomisliš kad se pogledaš u ogledalo? Ujutro, na tašti? Koja ti... Pa što ću misliti? Pogledam se i idem se brijat. Pa šta si pomislio kad si dobio prvu sjedu? Prvu sjedu? Gdje ti vidiš sjedu? Pa ima tu jedna. Dvije. Sumnjam. To su pramenovi jer sam sad ovo napravio za ovu drugu ulogu što ću raditi na filmu. Pa su mi ofarbali ovo kao malo prosjed. Kako izgleda samo još za kraj tvoj idealni dan? Pa nisam ga još imao, kužiš, kad bi se poklopilo sve skupa, ljubav, veliki užici u poslu i glavna premija na lotu, to je bio idealan dan. Gdje bi još volio putovati, s obzirom na tvoju pustolovnu prirodu, koju si nam rekao, gdje bi još ovako volio, koje krajeve zemaljske kugle bi volio obići? Volio bi obići ruska sela. Ruska sela? Da. Zašto? Pa pretpostavljam da se tamo još živi kao u vrijeme Čehova. To je nešto čudno. I naravno, centralnu Bosnu. To bi ja volio obići. Su predivni. S obzirom da sam sad vidio ovdje Orašje, vjerujem da je tamo isto zabavno kao je ovdje. Zanimljivih ljudi. Pa je, ali ovdje je ravnica, tamo je predivno.
Evo, kad smo se mi dogovarali za ovu emisiju, onda si ti imao onako puno ograda. Nemoj me pitat ovo, nemoj me pitat ono, neke stvari ja zapravo nisam ni pitao jer sam se odmah plašio. plašio. Pa je, i sad si me preveslao da sam ti odgovorio na sva pitanja na koje nisam htio. Nije ima toga još, ali zašto si bio tako oprezan? Pa zato što ti snimaš neke emisije o ljudima i da oni moraju pričati o sebi, kužiš, pa to ti je najteža i najgora stvar da čovjek priča o sebi. Pa to je moj stav da izbjegne odgovor. To je moj stav, normalno. Kao i većine. Zašto pričati o nekim stvarima koje su tvoje intimne? Pa ja sam ti već nagovijestio da ti ja neću puno toga reći. Da. Pa dobro, tako se stvarilo. Ono što je dogovor. Biće puno izrezano, ostaće emisija možda 5 do 10 minuta i bog. Malo slikanja Orašja, par kadrova Zagreba i to je to. I pametno dosta. Normalno. Dižem ovu čašu za sve nas prisutne, a posebno za naše goste. To je bilo sve za večeras. Vidimo se idući četvrtak. Swinging 60s, here I come, baby, yeah!